Haga khatway tarik leber hajar arpusan kaseng FKJGP Ranikor Circle hapo kajingalam uba Palsik Kharbani Working President bat uba Teinam Nong Tenger General Secretary kilalet ban jurib ya ka Civil Subdivision Ranikor. Hakani kajinglet jurib kaseng kalayo banya kendu ru ya UKL Kenjing uba de USDO Ranikor Civil Subdivision. Hakajinglet jurib kaseng kelalap barang don buon kijingduna nado ka registration branch, ka supply branch, ka revenue branch, excise branch, develop branch, ka disaster management branch, public felicitation center branch, ka judicial branch bat ka Nazareth branch. Kumta kaseng kalapan pau ya kajing sngokia halor kajing bamdan kini kishnat trekam kibaki pad ba hadu menta ki haban led shadow headquarter kata hadisi office. Kaseng kalapan paru ba hakajing shisha kiwe ki civil subdivisional layo I bakini kishnat trekam baro kidon Henry Hangni Haranikor civil subdivisional kim shamla biang satya. Kita kasing iyo wan jurib ya kadang civil solution hajing wan jurib yo kaseng layo kedu yo USDO civil par hajing kedu yo kaseng FPGP rakos kali USDO civil ilap sibun ki tuna kane apa civil solution jungi wala kadang civil solution jungi minta rakyat nyosem rakyat ibe kadang solution yang bau ship musta pada borong jungi berat sama rendang lepoi padahal deh ni lap sibun kijuna jebong padon ne nado ka registration brand nanta ka supply brand ka revenue brand ka excise brand ka development brand disaster brand public facility center judicial brand bar ka national brand ban kom kini ki pratli ki brand padon ne kelong ki do ka kraw pa ba kamtam ka supply ki ba habiat ki ba sandru thousand kentai ban let you supply ni kendu cabut pay supply tira rakadon ni kalau gaji mentoi nam ta ba bat kapta me ka excise department on sha kiwi ki civil solution seladon ngale bandang excise department baba kumalo menta kibon ki illegal mo badi kini ki igi papen buai kami samla dalam baik dor ki excise ban segalo gaji mentoi ni kinu choknong yo kadi thai ka jungi bat diseta kumi hakini ko undang menin ro hanong na kam sia gawe di pulo mo buding di sita management padon aing sia di bentor kita di sita management jus sabar padon tikum ba kum ketinggalan seng di pun di tuna jalan keseng ka ketu ya ka sokar membau si musta bodong borom membau lawan beli balaya minta news nam un sobha mun penbiang ya kini di tuna ke padon apa subscription ke jungi padna kalian aseng ro kini lihat sih kan salah ya kan do UCM bandawa ya kini mat padon ane ko subscription ini namang ngimpa ba panculong tang ka frame ring kwa ba sen ladon kia office kali mendon borok ki bang tang kolong kecing mentoy namta kinong sung ki bahap ko instruction yo kani civil solution ini mat khbade bat building pang le kran man for mensyai ladon ka we kecing ai nak liang usim nangte malang ren tu bermar kading don kading hura mentapat leyo pada kawe ka jaka babiang tuntun kading hura adu mentapat ya kebeling pada station ya tenak liang tinggi ketu ya rasol karba nama tak office balayo ka jaka babiang subha nak loy station menstano nam bentuk ikno tre ko ne department sebelum station ke jungi tetang kini kaseng sale ikendu ya siam bodong jungi bendawai kini kimat barang tunah ne sebelum station jungi ne polisi